at our ICU. Ringre jopuonjre Michael Muteti ma en achiel kuom jopuonjre 11 mag mbalariany ma Kenyatta mane owito ngimagi masira mar apaya ne oketie kare mogik mar yueyo e kaunti ma Makueni. Chenro mar ikne ne oyuore kod jotelo mopogore opogore koting'o Senator Makueni Daniel Maanzo kakoro dwaro ni mbalariany gi kuonde tiegruok man kod bas oneni gin kod derepe man kod lony e weche mag riembo. Maanzo jiwo tend mbalariany ma Kenyatta mondo ochul anyuola mag jopuonjre mane owito ngimagi e masirano. Hivyo basi university na kuweka challenge tuhakikisha kwamba tuna madereva wa kutosha na madereva ambao hawana mchezo na madereva ambao haikuli pombe ama hatumii dawa yoyote ya kulevya ambayo inaweza hatarisha maisha ya wananchi. Na mjue Kenyatta University maneno haijaisha hapa, bado tutashtaki nyinyi mpaka huyu mtoto wetu mtulipe ndio mama apate fidia kwa kupoteza mtoto wake. Hiyo basi iko na insurance, Kenyatta University wako na insurance na sheria iko namna hiyo. Mimi ni wakili. Kwa hivyo ila muhimu ni tuhakikisha kwamba hakuna mtu mwingine amepoteza maisha yake kupitia ajali ya barabarani sababu kuna shida fulani ya gari. Lazima magari kabla yaende ajali yaende safari yaangaliwe vizuri.